et nous en a mawo et ouais to fait nous à besoin to ma a moi il khaya solo bo son na no na e we na to fait nous à besoin to ma kwa ba do ra santa de ngwe mi memba na ho de mama vava na se de gbetu mina ha no bi be mesi we man ta enego khame enego Hébreux Genèse chapitre 4 verset 4 et oui on do abeli et yo et botolesi nous convier wa savonu ma o mavo bo khule akpakwe dagbe le ma o mavo son nous kundagbe do pon abeliko fo sanu tonpo amen beto ala pade ayan mon koton we ra ikun gbanji fia aruna gbonu nyanya lawa de no jira nu do menevo wo masa jira kwade do menevo de o maka sokpon nu e mede blo pe lo boblo nwa ito de suwe abelu wa mono kunu jadu ne me 610 lo boblo gbomo e copie mede bua eno to mede blo wa chobo e blo a do bonwe ano to mede no blo ba no pon chobo no blo me ro to gbode akwire so ana ido to gbo mon koton e pe aliglon nu de akwire so ana mo aliglon lopo e o nu akruno na pon ekporo nu kunda gbe ko plonde eno wa nu e gbonfonu mede le ton gbon e mano blo nu lopo ha mede le o fie mede le fodo wa ba sifina mana mina blo de blo pe o ero mo ma na zenu kunda gbe na pon we dan lo na ze nu anu wala yaga yana nu ma wo ana pon beto ala pade ayan ama mawu ala pade aja nanu de sinu ko yan sonu awa ana pon ngo de Jesus Christ nkome o mawu ma favoni so nu kunda gbe lo pon nu e ana so anu konton le ni ze nu kuton na gbe o lo pon we besi egbe anu aja ze ndebo mawu sinu kon anateja pa mawu anateja se mawu blokwa e hada gbe po ayi hawe mama vovo no pon eno kun gbeto alo pade ayan ayi hawe no pon nko de Jesus Christ nkome oni se nukunda gbe pon bezantwe ni se nukunda gbe pon ajotwe ni se nukunda gbe pon azoya no waye ni se nukunda gbe pon kwezotwe ni se nukunda gbe pon noyi tole biro Jesus Christ nkome adinunde le nkoton wala amiro commentaire ma bo partager ha nos tole wena no tole no vitole bo abonné vidéo nous sien elo ay hombe tegwa na mo de ho le nkoton le James nkome hore amen.